kljukuša, lezibaba ili uljevak? Pišite nam u komentarima kako se ova pita zove kod vas. Krenimo na recept. Isjecite 750 grama krompira i jednu glavicu crvenog luka. Dodajte 50 ml ulja, 2 jajeta i 300 ml mlijeka. Zatim dodajte 2 kašike kiselog vrhnja, 2 kašičice soli i 1 kašičicu bibera. Dodajte 9 kašika brašna. Sve zajedno sjedinite. Napišite u komentar iz kojeg grada me gledate, voljela bih da znam. Tepsiju premažite uljem i zagrijte u pećnici. A onda istresite. Pecite u prethodno zagrijanoj pećnici. 30 minuta na 250 stepeni. Za kraj po želji premažite kajmakom. Ako vam se dopao recept, u znak podrške ostavite like, komentar ili subscribe. Uživajte!